Awan sa tao dito dakkel balay. Itayak pa ya busina. Awan matirumwar di tagay. Sapay na gado da ito i-deliver ko a parcel iti da ito ya balay. Ha? Saan mabalin nga agsubliak? Nagadayo da ito dakkel balay. Maudin a busina. No awan pa ila ang tirumwar a tao di tagay. Ay na, kasanon ngay. Anyan ngay ti aramidag. Makabaso lakmet. No saan ko ang ma-deliver da ito ya parcel? Ay na, naglogatin ti gate. Ngayon ni. Awan mo tao. Asus! Ay na, nagdakal nga aso. Umayan. Ay na. Ay sus. Hey, umayan. Tom! Inside! Ay na. Kung naklakid din no kagatin na ko na. Ay may kanlayo boy. Hindi kagbat-batay. Ay sus, ay na. Pero may nervous ko siya. Apaw na yan. Ay, ma'am, good morning. Delivery, ma'am. Pasensyakan dito, aso. Saan matkit dingag kagat? Ay na, nagdakal day taasom, ma'am. Makapanervyos. Ay, ko, ma'am. Dagiti parcel. Patricia matinakanagan dito, eh. Siyak dayta. Adda ka di pirmaat. Ay, ko, ma'am. Picture lang. Proof of delivery. Pare, nakadeliver kamot lang ka day. Awan pare, uray agtudtudo, ingkarkarigatak na in-deliver amin. Nakalandan nun naman pare. Ijay ko na madakkel abalay pare. Nagadayumot gayam, nabasbasaak anagawid. Kayam day ta. Ay, awan matkidi talaga permiti banog ko pare. Ay, maguray ka. Kita MJ nang receive iti parcel abalasang. Nagpintas ka, nagsiksisi ka. Oh, kita hagman pare. Itay ko pala aming mingmingan di picture na kahit. Itay lang na amiris ko pintas gayam. O, dahi taman pare, kita Ne. Ay, iya sidig mo muna yun pare. Iya dayo mo basita. Atay ta na. Kita hagman? Oh. Napintas Well, iso ni Patricia pare. Ay, wow. Kasla anak tipak nang pare. Panagkunak pare. Balay da dahi dakkel abalay. Ay, sos. Sakto, mamutimang delivery ti parcel na inton maminsan pare. Anya sika. Siyak Ha? Amon pare. Keras kun samutan ni Patricia. Mano aya ti sweldong di tatrabahom a para deliver. Basit samag. Ang damit Uray kaskasano. Apay nga raw, adi ka man la makaghatang iti sidaan. Gimatangag mo ti di na minsan Idi na minsan alawas da jay. Galunggong pa'y analaos ti ginatang baw. Ay kinalaklakagayam. Nakagraduar ka mo iti mekanik. Nakagraduar ka mo kas mekanik. Di kag trabahaw kas mekanikaw. Daytaki din agdil-deliver iti order ter aramitaw. Ay nananang, awan pa'y madngarod mabiro kak at trabaho. Di ko namkit day, nakapoy ka, mabuteng ka. So, inya lagi din na yan ni nanang. Ay, sayang, tasi ka lang tinakalpas iti panagadal mo kadag iti dadto makakapsat mo. Angam di ka mangarod makabirok iti mayat at trabaho. Ay, kita danto nanang. Saan kayo kadi na reklamo? Ay nakasano ajak agreklamaw. Kanay awan manen si daun tayaw. Di ka pa'y madimagas di tatalipapa. Uray kinapalan. Ay, liyaw. Mayat ti sa sagawisi mo Ay, pare.
Mapanak man ngamin agi deliveran ije dakkel balay. Siya mamuti mo pa nag-deliver dyan balay da. Tapno makita ko man ni Patricia. Kahit picture man. Ay, siya kon pare. Iso nga ron ti inspirasyon ko. Ay, hapaw. Yala ko man paspasaking kay day. Si kantong man ngamin. Ipasa-pasam kanyak. O anya ita? Siya kon tinapananti swerte pare. Swerte. Kasano nagbalin na swerte pare? Jakman, amo pare. Agparparik na dito'y pusok. Aswerte ni Patricia. Kasi lang amin crush kong kahit. Oh, nag-post-call mo teropa man pare? Ayun pare. Ah, Natagtagainap ko di rabigay. Inisuman na kampay iti nakasamsam ay na. Karas na kanumad. Apo. Ay. Ay, pare. Ala, tinakan. Mapanakit din. Itikas na. Masapak ang makapag-deliver. Apay, kasla dapat padaan Patricia. Jayman parcel ko, nana. Itat estimated delivery na kan. Ingkalatan ijay unag, ta siya kunti mangawat. Total, aglinlini sakmat iti arubayan. Ay, sige man nga rod, nana. Tapno saan ka matuukan nga gurura di tirwar. Katne, nagpudot ditoy. Imbag ijay unag, ta aircon. Ay, unay mata pa nagbusbusi naman, ta nakapigpig sa. Ay, pasensya ka na. Kung naknoawan tao. Adak di talikod nga agdaldalos. Ay, umayak man ag-deliver, nana. Ala, umay ka dito, ita ipakitakan ka na ti doorbell amakun ko na. Ay, ada doorbelyo? Dito ne, oh, aday ka, ti aramidam, pindutam na ti doorbell. Kat agune ije unag, manggag di tao nga da ije unag. Kasto ne, oh, maawatam. Ay, naawatak, nana. Pindutam man, padasam. Ay, kasto ne. Oh, amomod. Ay, uwan, nana. Amukon. Adan di parcel ko? Ay, adan, Ma'am Patricia. Inungtak na ito para deliver. Kasano mga men, busina. Di na pa'y amo nga usaron ti doorbell. Ay, Pasensya kan kininana tasing. Pasensya, ay makarangrang. Ala, siya kunti mang receive iti parcel, nana. O sige, tamapan ko ituloy ti agdalo si Jellicod. Tay doorbell ay, uwan, nana. Amukon nga usarin. Ay sus, agtudon. Ay, Mabasata dito ruan. ay, sus, mabasa na ito i-deliver ko, ma'am. Iyunag mo pa ilaang data motor mo. Ay, nakababain samutan, ma'am. Sige kit din. Anya ti kayat mo. Mabasa dagita parcel. Ay sus, ung tandakan adagiti deliveram. Nagtakal da ito'y balay damang Patricia. Baknang da talaga. Ay, katulong dagayam da bakit anawad. Agkapi ka pa'y. Anya tinagan mo itayan? Ay, Leo tinagan ko, auntie. Ay, nana ko na kuma. Taga-ano kaya? Ay, di ta abagatan, nana. Nay, no, aduti ka bagyak ijay. Am-amom ni Divina. Di, nakaasawa iti taga-munisipyaw. Ay, J. Calvo Alakay? Kano kabagis ko day jay. J. Calvo Alakay, ti kabagi siya? Ni Divina. Ay, kino karuban eh. Ante, ay, nana ko na kuma. Ay, ante, nasaysayat sa no anti ti iyawag ko kada kayo? Kita man lang. Kanayo na nagpaspasyar iji balayda. Saan ka mo't ang makikita? Ay, agis eskwela ngamin ide, ante. Katita, agtrab-trabaho akmatayin. Anya tiniskwila maya. Mekaniko, ante. Katlo ada pagpatarimaan ang tilugan da Patricia iji ilay. Ay, kasta ka de? Agure ka, takasaritak ni Patricia. Taibaga na iti amana,
nga isarek na ka iti trabaho. Ah, alhaman nga ron, ante. Ay na, agyaman nak. Sige, ibati kan dito ita mapanak agluto. Umay nakasangwan ni Madam Patricia into Madam Dama. Madama nga agpapapintas. Agpapamintas. Nay, taabay. Katno, kanayon na kaapadpadaanan. Ay, kasta ka din? Crush na kan sakad. Ha? Nagpigsapay lang matitudo. Kasano ka nga'y ama kaawin. Ay kuha, ma'am. Uray, sarakuso ko kun, Amangan mat na og sakit ka. Awan kun ati mangi-deliver ka dagiti parcel ko. Ay kuha, ma'am. Saan kumat nga itulok? Saan ka makita, Anya? Ay kuha. Ay, dispensaron, ma'am. Nailawan kumatan, na iba ka. Ay, awan gayam. Formal kon ngayam amutoy bagik, ma'am. Siya gayam ni Leo. Siyakmat ni Patricia. Ay agin na lamano tangaro din, ma'am. O sige. Nice meeting you, Leo. Kastamat kan ka, ma'am. Nanang. Adak dito'y kusina. Ay, luto mo dagito ginatang ko asidaan tayo. Nasayaat mo, tanakalagip ka matang. Ay, kitno agungat kayo mat nga main. Ay saus, nagmalmalumkit dia, anagungungetak. Ne, apay aya nga ungat kayo nga ungat. Inton kwan, ma-high blood kayo. Ay, kasanaw, day tamanong mo. Pamilyado lang arudan. Ado pa'y tiputot na usampay lang agbartag. Pasaray dito'y balay ti pagdawatan da iti kananda. Pati daya per dagiti anak da, dawatan da kanya. Alabay amon, nanang. Agluto ka kitinta mabisina ko. Ay, ipacheck up na tumananakaw. Ne, taabay. Ay, agulaw-ulaw akbatan. Dayto'y sa high blood kaw. Sumro manan. Day takit ngamin. Agung unget kayo mat ngamin, nanang. Malabayan nyo, tay pa-check up kayo ton bigat. Sa anak to pala sumrek iti trabaho. Patricia, panagkunakat nasingpat ni Leo nga gap-apply kan ka. Apay anak ko nam dayta, nana. Di pa nagsasauna, kan pa nagsungsungbat na. Nadayaw abaraw. Kasanong amuyo abaro? Kat di na magkwa. Mekaniko kanugayam ti inlipas na akurso. Ibagam tuman iti amam nga isirek na ni Leo iti trabaho. Sige, nana, padasag to nga ibaga. Nakurapay dalaeng. Ngam panagkunak, nasaya at tigalad na. Kanon tuman nga tan nga umay. Padpadaan ang samot nga inal daw. Sa bagay, awam mo't dakas na. Nasingpot mo't abaraw, kan nasingpot ka mo't abalasang. Nay, apay ngay, kasi kamot ti may nag-deliver iti parcel ni Patricia. Ayan na ngay ni Leo. Impa-check up na kami ni nanang na. Ado mo ti proseso iti check up da itan. Iso asa na simrag. Nasingad kami ngaminan kini Leo. Kanayon nga iso ti umay mangitulod ti parcel ni Patricia. Kasta ka day nana. Wan. Katno ada good news ni Patricia para kan kuana. Aya, adda pa'y good news na gaya man. Inya day tangay nana. Ibagakan kanti good news. Mabalin lataan nana. Ibagayaw, tapno ibagak to kan ni Leo. Mabalin na ka noon ti mangrugi nga agtrabaho iti talyer. Nagswerte mo ni Leo no kasta. Kasla na nga abak iti loto
Leo, apay anya tinararamid mo? Apay aya paray. At damit trabaho mo ni Gitalyer de Patricia. Swerte ko nakngarod ken kakit paray. Naggana say. Kasla welcome ka pa yan ni Balay de Patricia. Ay na pare, panagrik na kit. Kaslapay dua kami. Anya? Dua kayo kani Patricia? Kaslakastan idi inalak ti number na. Inted naman. Ay. Naggana say. Idi kon kit na nag-textmate kami. Inaram ko na. Ay, naggana singyaw. Kahit, anya ngay. Kaya nakamay. Kaslakas tangarod pare. Kasla MU kami. Imyaw. Anya ngay dayta. Mutual Understanding. Si Leo? Ay, Owen, sir. Good morning, sir. Diyan mo nga da kayo gaya may tilikodak. Itay payapalpaliwan kay di pa nagtrabahom. Ay, sa anak pa'y unay analaing, sir. Siya ti dati ni Patricia. Isumad lang kaya mga karkarupa kayo, sir. Ola, umay ka tagturong tayo di opisin. Ipasampay lang iti sa validator aramidam. Magustuwak ti pa nagtrabahom, Leo. Pulido, kan talaga analaing ka mekaniko. Agyaman sir. At dati kumpanya dya anak ko ije balasiw tao. Kaya't mo ka diti agabrod. Ay, uwanto sir. Ay, saan pa'y ko mga ita? Agal-alak pa'y nga minute experience ko. Sa bagay magkadi, ay Leo. May sabalik man ti istoryaan. Nakuna ni Patricia nga gayam kayo gayaman. Uwan, sir. Managbabay ni Patricia ang anak ko. Ngam kanayon di pa nagturda ka ni mami na. Kat nadlaw ko nag-antirik na nakan ka. Awan mat kititidakas na. Tamakitak matkan ka. Nasingpet ka lalaki. Ay, sir. Ngam kaya't ko lang ngayon ay unay kan ka, Leo. Saan mo kuma? Aluklukwan ti anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Maria, pangasim ka day. Umay ka itong sa badaw. Urayan ka. Uwing kadihan ni my love so sweet. Umayak mo umay. Anya kalakit din. Ayan. Ay, madanagan ngamin. Kamangan numalipatam. Saan? Si Kakit Dimot. O ala, agawid ako na. Numarabyan ako unay. Amangan ngamin numakadlaw dagiti kabalay ko. Aday, sige hanay. Agan-andan ka Unan, kastamad kan ka. Agan-anad ka dito'y Ay. Bye-bye! Inako! Bye-bye. I love you. Maria? Ay, una yan. Kunak laki din no alalya. Imalaldawan kunak kumakay. Ay, unay nakigtuta ka. Ay, Anya, ay unay kang ginong. Kunang mitlano asino akapintasan ni bakit mo mat. Ay na, naalalas topay ni bakit mo ngam iti siya. ha? Ay, nagadumitin nga yung bagam. Tiko na, nakigtutak lang itilangam. Anya ko mati makapakigtot itilangak ha. Nagposkol mga minday ta lipstick mo. Kan limampasin di tamatam ti eyeliner mo. Anya, di ko nang kiti. Umapal ka laang. Gaputa saan mo makita ni bakit mo nga ag lipstick. Kan agusar iti eyeliner. Anya? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Salbag ka. Awan pa'y nasayaat ngay bagam.
Anya, kasta timbagan dinukin ka. Un mare, hay, kunamlan asino akapintasan ni bakit na. Ha? Di na pala imbaga no umapal iti lipstick ko ta ika. Uno saan, eyeliner no iso. Ay, sakman nga roti kam. Amok nga ado ti kwartam. Ngamin, amok ka naggapu ka manan iji ayan ni Honey Loves mo. Hay! Si kaabak na, tangiwat mo. Amangan no adam ka nga, si kakit din. Sorry. Ang impod no naggapu ka iji ayan ni lumakay as sugar daddy? Wan, ng pangaasim ko di amare. Di mo ibagbaga iti saban. Ay, tanga. Sarda nga manday tangar aramidan. Ang mga numaawan ti asawam. Ay na, Diyos ko. Ay, day takit nagsayit-sayit ti aramidan. Danda ni manin malpas ti tawen. Di ka pa'y nagbaliw. Anya? Nagapumanan ni Maria ija ayan tila kay Asoki na? Wan kumare. Isumutin ako na itay na sabat ko. Muna yan ni Maria. Talagang sakit ana ito lang nantikas day nga ugali na. Wan nga rod. Sana mapna kanila kayo na. Ay, awanan ba'y na babae? Diyak namin maranranaan kat. Baga ako ma. Ay na, kasano amara na kat tunggal awan iji balayda. Mapan iji ili. Mapan iji ayan tila kay akasinsin na yat na. Payman, maranaak na dayjay ungtak. Wala! Untan! Barang denggan na ti ibagam. Ay na mare, pangaasim man tay sardeng munday tang aramid mo. Ha? Kasano na maamuan nila kay mo? Ay narigatan. Ay namare, iti kaano man, saan na ang maamuan? Si kakit di mo. Ay na mare, saan mo nga urayin ang mapasamak dayta? Saan pa nala daw ti amin tapno agbalbaliw ka? Mare, ay ayatek nila kay ko. Ipatpatag ko. Ngam kas namat lang ti panagayat ko kin ni Anton nga uray lakayan. Anya? Iso apang nga asin mare. Di mo ko maibagbaga iti uray asino, ha? Ayun na yun, Dayjay Amaria. Talaga din na kaya't ti pabagbagaan. Wan nga rod nana, binagaap ngam di nak mo denggan. Ay ayatin na kano, jay lakay a sugar daddy na. Ay, tiyawanan bain Amaria. Saan nga agpampanunaw? Bayam, takasaritak daw. Wan man nana, bareng da kayo ti denggan na. Kasi mo ti asawa na aluklukon na. Wan nga rod nana, awan apulos ti amo ni Edwin, may papanitisan anasaya at nga aramiden na. Ala, bayam doon. Kasaritak daw, numaran na akay jay, ababaay. Nagsapa ka mat, papanam nga eh. As usual, kumare. Anya, may as usual ka pang alam. Ay namare, kaano maya nga isardeng daytang aramidam. Kat isarden kuntuan, numatay kila kahingay ayatang. Ay ayatak nga ibagbagam mo. Pagkukwarta am aiso. Tangiwat mo mat, kumare. Ang mga noda makangag. Amom lang arudan nga agkaiwala ti Marites dito lugar tayo. Ay namare, napyapay dagiti Marites. Tamabalinda nga agbalbaliw. Ngam no day ta aramid mo na ito lang mo daytan. Iso ano ka ba ulampay ti agbalbaliw? Agbalbaliw kan, pangaasim. Ay na, agkatapsutak mo ten Maria. Naimbaglakid din tayo may ka. Ay na, pangaasim ka di, honey. Agpapigsa ka. Kasano ak ngay, numapukaw ka. Ay, saan? Saan ka mapukaw, Maria?
agpapigsaak para ken ka. Rumbang lang ha. Kaasi ang lakit di no mapukaw ka. Iswapang nga asim. Agpapigsa ka. Diyak ka ba lang ti agbiag no mapukaw ka. Ay, agyaman nak. Kapot tanda kalatang agay ayat kanyak. Nga uray lakaya kon. Awan anyaman na. Si kakit di mo. Ay atan ka. Unay, han. Itaman pa yakas tatilangan kumari. Kasla da parikot mo Ha? Kuwa mare. Kuwa nga. Ibaga mo ang tapno amok. Kuwa nga min. Natayan ni Honey Loves ko. Anya? Wan ko mare. Iso akas taunay alitay ko ita. Ay na, awan nga roden tisukim Ay, si kakit di mat kumare. Ay na. Ti ko namgit ni iso amalid diday ka saan aga po tamaladingitan ka ipupusay na. No di kat pampanunutom nga awanan ti source of income mo. Kasta dayta. Si kamat kumare. Amok dagitan nga style mo. Isong itatanatayan. Ay, agsapol kan itinasayat at trabaho. Tapno saan aday ta Chinese pichay mo ti pagin income. Nawatan? Lakay asuki ni Maria, mare? Well, isumatin ako na kanyang idinaminsan anarana ak ijetersena. Agin sa sangit nga ron, tawanan ti pagkwartaan na. Anya? Bareng ano agsapol iti panggedannan? Sapay la kumaanta kasta, mare. No saan nga agsapul manan iti sabali a lalaki. Ay na, may stressak man amang pampanunot iti aramida na dayjay ako mare ta. Baga amto, bareng denggenak ka. Hindi lakay a sugar daddy ni Maria. Isumati bagbagana. Dukasta. Nagbalbaliw nga roden na. Unaw adamanan insukat na nga ta. Diyan mo na na. Ang sapay la kumaata awan. Sapay la kumata agbalbaliw ti danga. Barang marana bagbaga at tuman. Ay well, barang da kayo ti dunggan na. Apay akas tatilangam, kumare. Manon alawas din na palabas. Manipod pimusay dila kay asukim. Aging gaita, kasla di mo pa'y maaklon. Wan nga rod, mare. Ngam sana ba ni? Maaklon kun tumat laong. Ay, katanya nga ita? Saan ka kadi pa'y amapanmang sapul iti panggedam? Mapanak po. Inak tumang sapul ijay ili. Good! Saan kat aday ta? Source of income mo. Asaan anasaya at ipampanunutan? Ay, saan mo at mare? Si kakit di mo. Agbalbaliw akong Ay, kat mayat Manggad ka itinasaya at trabaho. Saan aday ta? Wen mare, di ka madanagan. Agtrabaho akto. Ngam saan pa'y nga ita. Tanin, mariknak pa'y lang tiliday ko. Gapo iti ipupusay day diha ni loves ko. Ay na, kas itinakunak. Ti ipupusay na kat isumutan ti panagbalbaliw mo. Maawatan? Oh, kumare Maria. Anya nga dita imot mo? Kasla, papelmat. Ay, wen mare. Parikot ko nga rod daytoy. Ha? Taapay? Wa form daytoy. Umut-utang ak ngamin iti lending. Pagpuunak ko mangaglako iti merienda. Apaw?
Kat nasayaat man ta na panunot mo dayta. Wan mare, anya kalakit din. Nagbalbaliwak matan. Ikarik kada kayo ako kumarek nga aggaggagetak itan. Kunam dayta takderam. Wan mare, ngam dayto man ti parikot ko ita. Kasapulan ka no ti valid ID, kan source of income, tapno ma-approvean dayto loan ko. Anya? Dayta laang ti parikot mo? Ay, kat isurat mo anay ta Chinese petchay mo ti source of income mo. Si kakit di mo't mare. Masair mo't tiriknak iti dayta nga ibagbagang. Anya ka mo't dun. Kat, awan nga rod ti source of income mo. Di iso, ti isurat mo. Si kakit di mo't. Di ta ka man langan, kumare. Awan mo't nasaya at ama itulong mo kanya. Nay, anya nga day taimot mo, Maria. Ah, lakok day to. Gumatang ka man kit di. Merienda day to. Ha? Aglak-lako kan iti merienda? Won, apay, nakaskas daw aya. Ay, una. Apay, awanan jay source of income mo nga isi manay. Si kakit di mo't din, tila ibagpagam. Damdamagit lang, mat. Si kakit di may. Di ta ka man lang. Adon nga imbagam, ngam saan ka mo't agumatang itilako. Salbak ka. Siga magayang Maria. Nakaskas daw man. Aglak-lako ka matan iti merienda. Wen, ala, gumatang ka man kit di. Taisupay timaksay. Apay, awanan di source of income mo? Anya? Di bagbagak. Jay lakay apapapanam iji ilay. Nga ure nagpig sa titudaw. Kain papintas ka papintas. Anya? Ayong gayam. Kasla na damag ko idi anatayay. Isumulagay nga aglak-lako ka itan. Gaputa awanan ti paginkamap. Ay na, ibagam lang no gumatang ka itilako kuno saan. Saan aday ta tibagbagam? Nagbalbaliw akon. Kasjay? Nagbalbaliw kan? Pakakitaan ngay mo. Ha? Ditang ka man lang. Awan pa'y nasaya at nga ibagam. Salpag ka. Nay, apay ngay akas ta tila nga Maria. Kasla makaung-unget ka nga aglakla ko itilakaw. Dapat smiling face. Si kakit di mo. Marurudak ka talaga, nana. Tapay. Amin mo din ang masabat ko. Tila'y bagbagada. No da masabat ko. Lakwak ko maida iti merienda. Sabali mo ti bagbagada. Apay ka nga aglakla ko Sigod ka numat nga the source of income ko nga easy money. Anya, kasta timbagadakan ka. Awan nga ron, nana. Iso ang marurudak. Awan lakit. Iso timang mangag ko. Ay na, Maria. Ano siyam? Anya ngay nga raw kat inarabid mo. No ide pa'y lako naglako kalatan iti merienda. Ngay sa ti source of income mo. Awan ko ti mangag mo akas tayta. Ha? Di ka mapukawan itinamnama. Ipakitam lata ti panagbalbaliw mo. Maumadantaw amang ibagbaga iti kastakan ka. Tandaan ang dayta. Ay na, Mari. Anusan mo kasta ti panagsasaod iti tattawken ka. That's life. Mare. No di mo ko mainaramid idi, awan ti pakis istoryaan. Mawatam? Wan mare, maawatak day ta ibagbagang. Ay, amumatan ti tattao. Mapanghusga ako nada, nga uray na saya ti aramidem. No amuda, asan na saya ti aramid mo idi,
Ay, talagang iso ti panagkita daken ka. Iso apa nga si Mari. Di mo subyan da di a source of income mo. Gets mo? Wen mare, maawatan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Day, si kamot gayam ti masabat kaw sunyang. Papanam ngay, adamot imot mo apala. Ay na sa dino kumapay ngay nana, no saan nga ijay bangkag. Inakman ka na lang, di nagbabaetan ti mulak. Matutudo nga minen kat. Narigat mo't no pag naanlatan ti danom dagiti mulak anatang. Kasta ka day. Ay nasunyang aya. Apay, awan ka di pa'y ti panggap mo ang makiasawa. Ninana mo. Ay na, makiasawa ka nga minen. Tapno adda ka tinulong mo ijay bangkag mo. Ay nanana, no dagita laabambanag sa anak nga interesado. Awan pa'y panggap ko no may papan iti asawa. Sakit la ti ulo dayta. Nang runa no artek ti agbalin nga asawa. Anya, nana. Iso apang nga asiyong, di yu ibagbaga ti kasta kanya. Ngamin, marengreng tilapayag ko, maawatan nyo. Talagan sa kiday nga awanon ti panggap ni Sunyang ang makiasawa. Hapay anak ko nabday ta? Wala, nga main, makita kat nakakonsentrate matlatan ijay bangkag na. Wan nga raw. Kasi ba, awan ti panggap na makiasawa. Awan ti katinulong na iti biyag. Ado mo, dagiti lalaki nga agdat-daton kan kuana. Ngamjak man amaw iti dayason yan. May sa nilito nga anak ni Bakit Dolor iti abagatan. Jak man amaw iti daya babae. Awan magtiaklunan na. Ala, bayap, tanubara na. Kasaritak man dayason niya. Uray siya. Madanagan akmal no bilang tagbakbakit lata na balasa. Imaya, tatno sarong karang kasunyang. Pangasim ka di medang. Samunak kumamay. Ay na, lito aya. Imbaga kong ibikan ka. Nga iti kaanuman, sa anak ang makiasawa. Ngamin, saan akaraman ti pan nakiasawa kadagiti planok iti biyag. Maawatang. Kung kunam ladahita sunyang. Ngam naklunin na. Naragragsak ti biyag mau. Ngamin, adda akatinulong mo iti amin abanag. Ay na, sa anak ang maala iti kastang ibagbagang. Anya, Iso apang nga asim, pumanaw kan. Katsapay lakuma, tasaan kan nga agsubsubli. Maawatam. Ura niya ti bagbagam sunyang. Sa anak ang maumang agdaton kang ka. Ngamin, ay ayatin ka unay-unay. Anya ti ko na minsan, agkarasubli ni Lito ije balay mo. Wan nga rod insan. Agsublilat namat, uray kanayon ko apagsasawan. Kaya nasa una, napudno ti panagaya na king ka, insan. Ha? Insan, awan mo dagis na no, aklonam ni Lito. Panagko na, awan mo tugali na dahi asaan na saya. Sana yan. Nasingpo ni Lito. Awan makunat king kwa na. Si kakit di mat insan. Tila ibagbagang. Imbagak mat idikan kan, ngawan panggap ko ang makiasawa. Naragsaka kun iti kastoy abiyag ko. Tiyak may sa. Kunamlaan mo dahi ta, insan. Insan, kasapulam mo ti makadua iti tong palbiyan. Ay na insan, agday ta ka man ako nakon. Malain nakon, agawid akon. Day tamanin asawa ti bagbagam. Di ta ka man lang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, ading Karen. Apay anarabyan ka. Ha?
Ne, si kamat gaya manang sunyang. Kwa, nagapuak ije ili. Napanak nakidate iti boyfriend ko. Ha? Tapno mo manang sunyang. Ay na, nagragsak ti adda kaayan-ayat na. Nang runa, no ti kaayan-ayat mo, kat napudnukan ka. Ha? Malas laeng no maranaan ti lalaki at tarantado. Artak, jay lalaki nga awan sirbina dito'y lubong, ngam panagkunak. Saan mo't siguro at tarantado ni Manong Lito, anya? Anya? Awan mo't dakas na, manang, no aklunom ni Manong Lito. Saan aya? Tapno mapadasam mo't tirik na ti adda kaayan-ayat na. Ti adda inspirasyon na iti panagbiag. Ay, salbag ka kid nga ubing. Saan man aday tatibagbagam. Alakid din. Agawid kanta ni Rabiin. Ay, kawan na talaga na. Uray niya ti bagbagak iti kasing-sing daw. Di na madenggay. Ah, Marurun pa'y kanya. Kung kasi nga ibagang aklunan na nilinaw. ayun na yan ti kasinsin mo. Talagan sa mo't nga awanan ti panggap na amakiasawa. Wengarod na. Agbakbakit sa nabalasan. Kuna na day taat napigsapay. Ngam no bumakat tao. Ay, maamiris na anak asawa na kuman. Bagaan niyo man, nana. Barang da kayo tidanggan na. Alawon. Yak mauma amang bagbaga iti day di akasinsin ma. Uray nakaungungag no kasta ti bagbaga. Day, anyang hindi tabi nagkat mo anak kalabason niyang. Ah, ay kwa na. Nateng day toy. Mapan ko man ilako ijay sentro. Kasta aya. Nadagsan na day ta. Gusto ko mga may no adan asawam. Tapno adam ang bagkat itinateng tunggal agapit ka. Ninana mo. Ay napudno ti bagbagaken ka balasang ka. Kunak to mga main. Amang ano pagbabawyam to iti udin na. No saan ka makiasawa. Nagrigat tiyag may maysa. Nana, iso pa nga asem sunyang. Makiasawa kan. Ada nilitaw nga agay ayat ken ka itinapod na. Anya? Ay na, agyaman na kunay taim may kainsan. Wininsan. Awan ang yaman na. Awan sa bali at tumulong king ka. Kung saan ada kami akasinsimaw. Ay, natudwanak ngamin idi na minsan nga altaw. Iso siguro tinagsakit ta. Iso nga ron ang makiasawa ka minsan. Iti kasta. No kastoy nga daan ang nayag. Ada tumulong king ka. Ngamay, not all the time. Ada kami akasinsimaw. Kasapulang mulat ta at asawa. Ha? Huwag nga minsan. Nakuna nilito kanya. Umay nakakanusarong ka. Nintun malan. Anya? Pangaasay. Tasangong kumay tinasaya at insan. Di mo kumamukunguntan. Ajay tao. Aklunong kiday. Total nabayag mo tingag dadatong hingka. Anya? Uninsan. Pudno ti bagbagag. Pangaasay. Makiasawa kan. Oh. Masayata na sabat ka, Rijay. Kumusta ni Sunyang? At dahil di balay na paray. Kinapudno na kagagapok lay dyan. Intuludak iti agas king kanan na. Awang mga di sa bali at tumulong king kuwana. Kung saan na kamay. Ay, kasta ka rin. Ay na, kasi mo ni Sunyang niya. Kasana awan kayo kakasinsin na. Day tangaw kay. Iso nga ramidan ti amin. Tapno maklon na kamulang ning sangkaw. Itikas na. Ada ka tinulong na iti amin na bana. Nakawi uyong mo namin ni kasinsin mo. Sana balay?
Sa anak ama uma, aging gajak mapagwen ni Sunyang. Ay, nasaya, ano kasta, paray. Ay ayaten ka unay-unay Sunyang. Iswa sa anak ama uma nga agsubli-subli dito'y parakan ka. Ha? Pangasibitin Aklunan na kaon. Napod mo ti panagayat ko kang ka. Ikarik, saan kan to nga agbabawi kanya mo bilang laang. Lito. Ikarik nga ayatan kan ipatag ka. Aramidag amin. Maparagsak ka laang. Ha? Ha? Anya ti kahit asawan na ita panagisem mo. Ay na, pasensya ka kuman ha. Jak amo ti agbalin aswit para kan ka. Ang mala, aklunan kan lito. Ha? Kahit mo asawan, agayan ayatan. Wen, agayan ayatang. Day, kasla naragsak ka bagbag na. Kurang lagtambling ka, iti ragsak maulitaw. Ay, wala ta. Naragsaka ka talaga. Ngamin, inaklon na kun ni Sunyang. Agayan ayat kamin. Ha? Ay, kasta ka, day? Wen, tata. Pudno ti bagbagak. The long wait is over. Ha? Uray kas taunay ti panang pagpabay na idi kanya. Inaklon nakmit. Ay da, kag nasaya at ano kasta, baraw. Maragsakan na unay para kada kayo adwa. Tingkyaw, tata. Mala, agkalay sa kayo nga rudan. Tapno happy. Iti kasta, makaisambot kayo pa itin limang anak. Anya. Yahaw! Final ay! Makiasawa ka mo tininsan! Ay na! Nilito mo lagayam, tiyaklo na! Di mo pa lang insapsapa mo inay! Ang mga nadaduang anak yung kumaitan! Tikakit di mo insan, tila sasawom. Ay na, puno tayo magbakakinsan o ang di balay, tagayan ayat kayo umutay. Kaya damag ko plan-planuan nilito, ti parang kalay sayaw. Wen insan, pudno dayta. Ay ay! Agkalaysa kamin iti kabitan na panawan. Kaya nasayatan, no kasta insan. Naragsakak para kada kayaw. Congratulations kada kayaw, Sunyang kanlitaw. Agyaman kami unay, nana. Sapay lakuma, tanaragsak, tibuklan nyo a pamilya. Agtalinaad ko matinapudno nga ayat, itinagbaetan nyo. Agyaman ak unay iti pamagbagayo, nana. Wen, awan na nyaman na balasan ka. Para kada kayo amin dayto nga ibagbagak. Tapno agtalinaad kayo nga in love, iti tunggal maysa. Nga uray manu atawon di aglabas. Ala, agyaman kami I love you, bakit kau? Ay kwa. Wen, I love you too much. Ha? Sunyang? Kalkalpas lati kalay sa ta? Ngam, apay akas lasaan ka nga excited para iti umuna arabi ita. Kwa, amumatan a 45 kon. Jak marik na dagita ibagbagam. Anya? Pasensya kan Ay, Ala, umay ka gitin. Umay ka. ni. Apay nga imibdap mo matan ti silaw. Wen, umay ka. Di ka buteng ngawan silaw. Di ka madanagan. Nusyak ti kadwam.
To'y gayam ti makunangadan asawa na. Marurudak man kadagiti amin akaaruba. Paiman talo katakday ti tawa. Ipukaw ko ti sakit tinakam ko kadakwada. Hoy! Salbag kayo amin akaaruba! Apay asan nyo nga imbagbaga kanya? Anaraman gayam ti adda asawa na! No imbagayo kumaidi kanyak akas day karaman ti adda asawa na! Insapsapak kuma! Basol yun ay toy! Salbag kayo amin! Ay, makapaulok mo't na jason yan. Nangagyo ka da, itimpukpukaw na idirabay. Ay, win nga raw. Narangrangak pa'y kidain. Kasano magamay. Nagpig sa tipukaw na. Ay na, namin ano ngayon baga kidikan ko na makiasawa. Ngam di nakmut dengdengan. Napalabas pa iti manu at awan. Sana inaklon ni Lita. Tanya ngay. Kaya na siguro asawa. Incomplete yung bagam medikan kwa na. Yung bagam kumakas na, oy. Makiasawa ka, tanaragsak, tadasawa na. Kagkang runaan na, nananam, tadalakay na, kunam-kuma. Bakbakatan batan ni Sonyang. Tapno ibagak pa iti kasta. Kati sobat timpok-pokaw na itirabe, ha? Salbag na siya babae. Ibagbagak kami ni Day, makiasawa. Anong artina? Ayaga ita. Naladaw lang araw, tiraman na. Ibagam to na itakan kwa na. Tapno saan na nga ulitan, tagpuka-pukaw. Ay, makapaulas. Ay na! Nasayatan na ranaan ka, insan. Nya mo yung pukpuk ko mumidirabi. May, nalabais. Pudong madayay. Ay, no imbagayo ko maidipay laang. Akas day gayam ti adda asawa na. Saan ko maanala daw ti panagraman ko? Ay salbag kayo mat. Ha? Apay nga kasta magtaninsan. Namin ano mga imbaga mi day taking ka. Ang makiasawa ka. Ngam sikatisaan nga king kayat. Jak kayat gaputa ti ibagbagayo laang kat makiasawa. Saan nyo mat nga imbaga ang makiasawa ak takas jay karagsak? Ay namay. Sana bali ang insan. Na nakiasawa ka mutay. Uray na ladaw tiraman. Nagsakit at talaga tinakam ko kada kayo, insan. Ha? Saan nyo ngamin nga imbaga idi? Oh, anya nga ita. Dala daw tiraman ko. Ay, salbag kayo amin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, aniya laki din.